kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane. Dr. Riek Machar kene Angelina ten ken kaji tiase ki politician to boom along rewe ka Sudan chicken cherne ne dial chicken kajak kanong nas keke rei Sudan kelu ne dial noke na ka wimon kelu. Dr. Riek Machar jene a politician Michara kelu chelas ko dena chonkel la democratic leader reuka South Sudan ken shake the na Angelina ten jen ba aram kel mi politician activist jen aram kel mi shir chala minister defense ke veteran affair which ka South Sudan ka transitional government ka national unity rewi ka South Sudan ka kimal men be which ka South Sudan. Dr. Machar ken Angelina ten chika queen ka kor runi tishop ka jendok te shua ken teken ka gat teken ka church go ka doba din awon yam ka ja ken jeken ka ron kiskel kurbangon jen varo te chua ken ba chika gwa ray dul gora ki university ray wika Khartoum ka Sudan ken ba ka nas te chilad ba boom ka Sudan People Liberation Movement la SPLM nika ron kiskele kurwangan jen badek ki 1980s chicken homo they can movement ki parliamentary which in term wiki South Sudan or they can let kill a boom can nas to she contribute chika church go chicken kwangrai which ka South Sudan and will be South Sudan bichongan wala ke jen gwasame tikake. Dr. Machar ten jen arami nokode na chonkel shangna me chikoche talk koron kisni darudu world yok chelaro jo chenje rar ko shagoro denas de ka chong alakel kinas de ka roi ka domogwa de kam chunkien ka de kan manana gor ken ke tiken de kam ke lor dugno kananox ramadana la kur etiniam shal ka self ke biyadit shano benedi ala content tie ke da ring ma chatting o bakabat kandial o bien kulite ke menshal ke December 15 ron kina darudu waljok ki chanka waldi ka paywaro e chana chaka nekajari which ka South Sudan kene ron kene chanka wal bakel kajan paywaro ron kina daru wido waljok Dr. Machar zurgon jen akwer mo bumbum milawot la kala de George che chiang mishigwa che jamadatin ne diala kontin gorka jode malde ko ne arwe ke South Sudan ki de na shin alor Dr. Machar aram kel medita long magor de na de ke shin kamal dungno re tiasaka lati ka nasti ba mandan lat ka bajer yok ka kwi ko gorano ba bajiling ba ken chicken ne tijit ke jen gwasa me de ka kamlus de kam taslwach de glaro wiakoniam no ngamal rawi ka South Sudan aran Shiburich amena chankela ki amena dongde lati ka gwasun belong ka je ki benyur sheng de ka je be guarantee bi ka ruich na mo kel makana ngachir which ka South Sudan muwa dop ni chara konen ngon ke eni dini ken shigamati Dr. Machar ken Angelina tin ne de kontin na karodian kate kel ka shun kel
no gor ka tin kon let ken ka de we South Sudan der tikamal neme em tot ke kui Dr. Riek Machar tin zurgon ken chigde ga gwase je ken ka je ka grunte konte chiwa chaje goro ne ke 1970s jen gwase dan je ke de larbo karuni jen jok te chiwa ke te chiwa jen gwase dan ku koro de je ke ja titi kan di na linga gwase me te mission mak bishu gar pinka me te mishajan bishu palba lat kanan lar bang gwase me ya